Khovel hua pin jail atan atangin aron lara $1 million contract atan na huna atangin assign boka billionaire fanu hial no puya nain amhingin clothing line na nei boka Jeremy Meeks string tu nu hi zungol ve ni a anu in apai lain apa chu twal tha wangin kumsom thum pathum tang turati ani a Jeremy hi Californian gang member ni in silai ka thu boy wangin kumthum chung jail tang turati ani a kumsom thum pakhat ani in jaila amakshot wangin aron lartana Khovel poi khoi tu mel thaber ti soyani a Armani le Versace te po in tan in atanga achwa theina na bel hialan tumani kumnga chung aral thuam kolte wanga tang turati ani lain Jeremy chu kum khat aya tam shet chau tangin jela changa achwa chi achangin alar ngal ta char mai ni Jeremy chu Milan Fashion Week catwalk star ron ni in Khovel mun shanga azin kwala model lar tak tak tenen commerciala an thok khowa anupui nurse chenin billionaire fanu Chloe Green nen anin neile a anupui chuan fence te thik chin wangin kumhni chung chau anin neya Chloe nen hian fapa pakhat an nei ani tuna chuan Jeremy Meeks hi ama ina chengin hlate a phwa china TV series vela achang chin bokani